Jele. These are their in-laws. Name is my work. Alright, Jele. Wena safolelwa nguantu wakho ukuthi unkosikazi wakho sebalekile ngemva kokuba wena wamchaya amapholisa afuna ukubopha yawo impress ombizo safonela amapholisa ukuthi since wena ungumzukulu wethu sike sikuqondise sikulungisile umfazi sitshela ukuthi kuyini okwenzakala savuke ekuseni umfazi uyandovuka ekuseni ngama-5 ephendukwa ngama-6 la ngentambama zejoni hlala imbuzo ukuthi every day konihlala uhambe emayini day uvuke emadaku kwabo usulishiya mngala abantwana la every day wavuka solesini namhlanje emayini awuyo mhlawumbe kusazilele ekuseni ngama-6 la wathi abe emayini yahamba wena emayini awuyo ngawuhamba ungazaphenduka emzini wami la wenza inkani wabe thatha isigubhu sakhe samanzi wathela amanzi akho waphume eqhuma la ngemva kwensini ngame brandini wena phenduka emayini anisafuni uhambe emayini wathi akumayini into kuyenda nina sesaphumile itshe sayimlandela ngendlela ephumisa yakho kancane usaphethe mina kulonye utoko nolwadabuka esimeni so yena wabe utoko wabenga lezulu ngangibone khona bemphala phezulu nyawo mna angifuni ukuchanga utoko bakho lo mina ngathatha ngilahlela ngakhweza jampile itshe ngaphunduswa zingabe ngichawa sonze egqoka ibhashi la lo muntu okhuluma kakhulu sikhamba sikuchayisela lo mama lo elotini uyakhuluma kakhulu menjayisa lo mama endleleni ukuyena mama wakho awu alright ungabona sihluphana ngendaba yokuya emayini lapha every day mama wakho ngaphi umfazi kaRichard unga awusiyala nasihluphana ngendaba yokuya emayini lapha every day uvukele emayini wasithi asambe uyabona sambe kubaba sambe kwami sambe ngakubaba vele khona yikho kuyaphela khona indaba fika kubaba wathi hayi lo ngekutshela ukuthi awuye emayini lo akula lapha emayini yakhona unithatha kakho umthetho othi akuvukela usiya emayini nesale ekhaya wathi hayi waqalisa ukuphipa amaphilizi akhe wathi ngichizo njengebha amajami izulu wathi nithi ubaba sesithi alright uthe ulamachako namhlanje ehambe egiga amachako nalawo kusuka namhlanje akusela record ozayihamba ementsho njani sabe siphambana enesiye emayini mina nisithi sengibele ekhaya ngahlala ekhaya the first born yami eyiphongo ebengivuseme ngapast 1 ababavukane kulawo nto nje bafuna ukugayisa abengivuka ngigayisela abantu abadlo ukugayisa mbona irodi yami ngitule ecenga uthango nakathi imoto leyani emile yakhona imoto kuyini asinyavuka kune imoto yamapholisa adinga lapha ecala abantu uthangonile ukuthi angikwazi ukuthi yena semangalela vele wahamba ngakwazi ukuthi emangalela ngemapholisa ngeke ukujampa kwami uthango siyemva nilalela ukuthi kathi amapholisa ahamba ngayo wakungagayisela osisi bami abayithondo baka ngizwe voice yakhe yakhuluma amalana uzohamba ekhempe ngabe ngisiyatshela kwancane ngayo kwancane wathi sibonile imoto ledlula lapha namiliseni kusemuhle emoteni wamuchaya ngoswazi wani uphela ngempha umswazi ngamshaya ezimbili alright zimbili ayikho umntwana ngachaya 5 6 zimbili alright sukuma nina sichazisela hlala phansi wena ndiro ndati ungandirambidzi kuenda kumayini indakasiya matombo angu chirege ndodi ndopesa matombo angu svikanzi auende ndikati achirege ndokumbira kuna baba baba varipo svikanzi unono vaudzire chii vakarova toku mapurisa kusimuka ndaendaka noti pane mujina waende uchikadzairiko svikanzi muvarisei uri pai pane rakakrosa rakadai rikabata ruoko rarakasvipa pandikavhika chi remusoro neapa pakanzina ndizo ndopatofundira mota zvikanzi aiwa hazviiti mari okubaitwa mai avo ndikati shamu yatozotemwa vaona mai nini vachive vachimanya ndopapa kwandira shamu ndopapa kwandova shamu wani mai nini vaibva kutosvika vakati usamurore mberi kwangu vakuda kutondiro imwe futi vaibva kutosambure kwangu kwajeti tasvika pamba paipai tasvika pamba taurika wakati handiti utaenderera ndikati baba chikonzero chekuti ndine kumaini
mwana uyo asikuchengera muri even nje mukaenda kuchikoro izvezvi salt nezuro ndakavabatisa salt ndikapa $1 rarimba munondigira salt nechibhomuka kuti nesona nditi vakadya mari yandiva ndati zvamama adya mari kukwereta kumatakshop $1 rinetsi kudi kudzosera pandana chabva kuna ichadzosera mari iyo iyo wakadzokera uchirumba kwenyere nekuti hakuna makinda katongotuma sabhuku kose ndobva ndadipa ndakubuda takupesana zvikanzi uchibva ikoko handinondiza kuti unogara nebhuru akukupedzera abhuru here ende ndaitowanchiuziwa kuti dongi uena mfana zvikanzi kuti unogara nebhuru nekuvaziva kuti murovera wavo even mavanga chio chao hasina vana havachengeti hapana munhu angangosimuke kuti kwaenda kunosungisa murume wangu pasina chikonzero hazviiti asi murume wako nomuda murume ndomuda but sumuka murume ndomuda but iye ndiye asingandidi nokuti ndakati ndaenda kumba ndafunirwa chibage chiri kudyiwa ndikasvika ndikashosha ndikadongorera nepawindo hamuna masofa firiji yakatakura vachisa kwana mai hembe dzangu dzikazosiya sukuma Milton mufazi wako atione wayongodzera abantwana imali oyele kuzezigawini uyisa abantwana ngiyagcina nje isikhathi sonke nyanyelongala njani umuntu otshone ngekho osewangu-5 ilanga lingaphumi ephendwa ngo-6 asikudde imfihlo kukithi lamasabhuku 2 but yena ngiyedwa oprocess yekoroza erikode emahlahleni le uyabukuzwa but ungabona ukuthi siyalisa umfazi wakuthi ungasayemayini angasazi ukuthi nje uright ukuthi yena ebevukele emayini nenshiya ngumntwana mnekani umntwana onganani khathi wona indawo ungayi yena asale gayisa phela wona usiyemayini evele kahle sumbuka iwe baba oyindana kumayini iwe osala uchigayisa andirambe vanotombobuda mavhiki ndosara ndichigayisa handikwanisi kuti ndikagayisa ndodya mari ndoichengeta vachisvika vanoti isa mayusa apa nditi mamusikaute vachimanya kwatovira vachitobhonotsvaka mombe nababa zvikandisa mayusa apa tai tichirugara kwana mai vasati vandidzinga kuna mayusa mari zvende ndagayisa ndaitondogowapire yese ibhuru ibhuru vanorova vanorova kuti zvifungira ndakatanga ndichambonoreva kwana sekuru ndakatanga ndicharipota kwana mai kunana sekuru hanzvadzana ndikapedzisira ndakuenda kuna baba bakumbo amonera namai ndokwandikapedzisira ndakunoripota nchi pamuzvikona mai vangu zvirikudi zvikuramba ndigamboendawo kwama dzake kutodzenda kumutemuka kutoona kuti chero mukaenda kuchikoro kune mabhuku asingabvarugwi kunotarisa fees apinda ECDA zvatovharana apinda zvavharana apinda zvavharana hakuna fees iriko kuchikoro. Alright, kati kwini okwezi wabhadala wena wayefunga ikomiti yesikolo behlupana lapho chikwe bamfuqalise kwaqala kwani ukuthi abantu hayi komiti yena ngabe ikomiti nobe ikomiti wathi sebemali singena ku committee wathi nakambhadala school fees mina ungafunga ukuphikisana labantu 1000 wena uwedwa ukuthi wena ubhadala school fees ama-20 bhadala school fees lapho mina nganisasebenze kwekwe kona mina nje umsebenzi ngokutshona kwababa ngisembuye ekhaya kube kuya every month ethatha ipay town every month etown ubhadala ukuthi angazena ngiyoye wethatha imali epay ubhadala khona ekubhadala lapha wena ngiyoye bethatha ipay town nayisi ukuthi yime ngambi ngithatha ipay uba achirutana ayibhadala mali baba vari kutaura kwakurinzana vaihora $100 pa100 taibvisa mari yavo yechikafu nesenda tenga chavo chikafu ndotenga hupfu mafuta yaisingakwanisika kubhadhara fees vana 4 yavi 100 saka kana vachita ingaisi 100 andisikuziva kuti mwaende pinokuti ndindaitopuwa $100 ndotenga chikafu chavo voti tenga che$15 ndosara ne85 ndiye ndaenda pay forward ndobvisa $10 yave 25 yabuda kusara 75 chiufu 550 ndaiti kuti mwedzi upere vanhu 6 ndazvisaga 6. Alright, tazviwa sondele mfazini wako lapo jeri sondele tuze vakati uyawazi iri wena mfana ka Richard ukuthi kule Domestic Violence Act uyawazi uyawazi awukwazi awukwazi kule Domestic Violence Act yethi ungatshaya umfazi kumbe umfazi angashaya indoda ufuze ejele
not less than ubhalo kwakhona 7 years, not less than 7 days. Njengobona isithi umfazi uyabe sekorokoza umcabangela ukuthi kumbe uyabe eselamajaga for sure uyasala esewenza onosuphakathi hayi thula ulenkani njengoyedwa yakwazi wafuza kuyo umthetho ungabe uthatha ufake ezandleni zakho. No one is supreme, no one is above the law. The law is very, 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 very supreme. Ngoba umthetho uchaya everywhere. Uyambe nje. But for your betterment and benefit, wena sukuma mama. Wena namhla vele emzini wakho. Namhla so. Jele. Uyethatha izinto zakho wazisa konyoko. Kusukela namhla ugebhe igodo ukafulele phansi. Liqalisa ukuronga kuhle lomzukulu wakho. Richard kasekho kathesi. Richard wayeliqala qala ngoba wayekwazi ukuthi angalungiswa kuzimoto okubili. Imali selayo. Ngikubona wayethethisa noma thina onina bakhe. Atha yenza kufuna ubona so wayewakhetha umama Richard. Angafika ngale komoya athi umalume wethi kenzi. Sembizwa mina ngumama phela. Wakhe. Senze mbizwa la ngebizwa uRichard. Lokuthi awuhambole le mali yakhe wayekwazi ukungichamele kanje le mali. Kuthiwa ngathi into le mali phela. Into le mali wenza yonke yona. Wangala mina wathi welina ngwatshela abantu wathi lo lo ngumnake kamama. Esitshela abantu. Angatshelwa fefe umnake kamama. Abo mina manje. Akona umama umnake kamama. So wena ufuza uhlakaniphi. Ulenhlanhla yokuthi obabazala bakho sibambisile la. Senze ukuthi sifake record. Wena nxa ungalobolanga uyelobola. Ngoba kula ungabona umuntu elesibindi sokutsha umfazi le mali. Mina nje so imali ndayo mina nje. Ndayo imali sibe yasho ngamashoni ukuthi ndine imali isinganyazisa umntara bana bambarume pata nchayi mfana. Bezwa. Anchayi umfazi. Jele ufuza uhlakaniphi. Gone are the days when you declare and tell people ukuthi ulibhuru. Madoda. Ubhuru no. Ungathi ulibhuru. Awungathi ulibhuru elahla. Ngezumfazi ukukhuluma hayi phela lapha sisodwa la. Silawo even obabazala bakho bayakusha. Wasuka lapho wayacatsha komangali. Anti thina yethu sesebenza ukudinga. Sesebenza ukudinga ukuthi hayi sikumele. Yayibona marriage yethu. Yele Domestic Violence Act phakathi le. It's never good. You must be very noble-minded. Umfazi kachawo. Noma lawe mzukuru. Murumaro uyanzi ndo akataka nekatanda. Terera makafanana ndatozvoona. Amashona ati zvo azidodani. But lapha zvakadodani kwacho amashona. La mira. Iwe nemurume wako amufana makwikwi. Mufana kuronga mese.
Ani chigayo papa baba vako vakanga vakutorera imombe. Handika uyatenga mombe hani. Zikaya padare pana pasisuka notumba. Richard akandivenga. Richard mwana wangu. Hani. Mwana wavatete kana chiona ini ndini mai vake chaivo. Nothing changes. Ndosa vachiona vana vanga vakaita problem vatsvage munhu unotsvageni. Vatauri kuti mai nini sezvaita Richard. Vantauri mai. Ngozi chivanhu chinoti mai ndimai. Havapana mai nini. So zvake zvokuzoti aona vanhu kuti ava ndimai nini. Muna wamai. I don't know. It doesn't make sense. Wena kati yes Milton. Lo mukakweka. Here on like ruhlupa. Mali funika kukorokoza amalungi. Kati vanga umntwana wakho unganani wawusala lewe. Ale 200 pesa. That's brilliant. Alifuna uzala umuntu. Seba nini? Yani sesebancane kubona kuhluphana. Umfazi angahlalela umntwana kasoza hlupha. Umfazi angahlalela umntwana ngahluphi. Uyabona namandla phela. Andiyozwa Milton. 5 basho umntwana wara 5 inde wana 31. Ndichiro vana ndikatowana kamkazi kadiki ndotozvara vanhu. Kuti muyekelela. Vazi munofana kubhadhara chikoro. Handiyozwa che. Lengoma zingaki? Ngoma ngisela ngazithenga zonke. Indaba. Azana ngazithenga zonke ngazithatha kuba. Ngathi kunanga kaba kwakho ngoma. Azange sishe. Why zingaki? Azifa. Liwa bafana longa. Zithu. Amangazana. Liwani. Ungapi? Wenza into usekhaya usekhaya lesenzo uyacela phela imvumo wani kunjongo uvuka futhi uvuka khona kuphela nomwenza ibusiness nombhadala abantwana ngamsakhe siyasebenza ukuthi siyakwazi ukubhadalela abantu disebenzana ngalesi amala siyiswe kodwa siyasebenza ngesikhayo siyasibhadala lokho siyasebenza bafunda abantwana esengezi fine uhambe kulokuzeni laphana ku-headmaster esengezi primary one secondary one primary abanye primary umfuna ukuthi uyethathile ukuzeni izikweleti zawo sizwe ande bathe bayakwanisa ukubhadala sifuna lingaliyaphenduka lapha mhla ka-29 June libabili liyabiya libabili mhla ka-29 khatheso kwamapholisa hayi akusangeni hlalani phansi sukumani babazane yes kumi njani kanti nagcina umfazi womuntu yomzini wanjani azimgcina why wabuya umuntu ochayiweyo sabona ukuthi abantwana bayabulalana kanti lekelelani lini kuba umbiza umkhwenyana abakhwenyana balamhlanje nduna phela bayadelela eliqiniso bababona umuntu njengomuntu orungubabazala otherwise kagcina sibona ukuthi lapha ngiyagcina ngizingenisa kabi kushit abakhwenyana balamhlanje yikho yini mfana thula mina abese siqedile angithi ngisuka lamapholisa ekhaya sikuthi washo wasuka phela ngale amapholisa ephuma la wahlwaphuma la amapholisa zangasaphela sukuma mina polisa kuboka ukukhokhisa kugaphansi chayisa nje polisa khona ngaphambanisa awukhulumi kuhle ngaphambanisa phendulani ukwenyana yebo kuphambanisa siyakhona siyavuma ukuthi abantwana bayabona it's not his first time umntwana wake wabuya ngamgweba imbuzi ukuthi umntwana simbisele futhi esithi ube le odada weziyenziwe ukuthi awulobolanga yikho into ongayithenganga ulamsenzi la ngazi uyilaphi yathini ayila problem alobolanga alobolanga lobolanga mama wakiphani ngikhiphe inkomo le sukuma wakipha malini sukuma ngakhuluma lethe dona hayi mfana kulobola ukukhupha isibaya senkomo kaba kujoza lokho kwamafidloko lokho hayi ukuthi kulobola uyahlanya mina
wena mfana ikhanda lakho lithatha ukuthi awulobolanga wazi into ethi uyazisiza ukulobola ukukhipha isibaya ikaba kuJoy lokho okangaziyokumba idamage lokho kuncane lokho kwaphezulu vela kubalwa emthethweni uthi walobola ukhupha isiki mani yona le ekhulujwayo okwenkomo 1 khathi umuntu wenza manje nanti kule inkomo zomuntu ziyafika 10 yi maximum lwana umfana lwana uchivaya wakubeza 25 wangathi uyabuthanda umuntu uchivaya wakubha 25 ngoba wayithanda umuntu wakhe so wena lawe you are liable ngawuthanda umuntu wakho ukukhipha inkomo. That's very good. We are people who must appreciate umfazi ukuhlala ungenamfazi abanye bayabadinga abafazi laba bayabaswela so wena ungaboba liqala khaya ungabe wena nxa uhlakaniphile Milton umfazi wakho hlala la iphansi kuhle wrong into zeni lingaronga kakuhle kuhle at the end of the day liyakwanisa ukukhipha inkomo ezifuna ngoba bazana ungabe liqala khaya ungajala uzenza inkunzi you'll never be okay. Inkunzi ezinenge ezazenza inkunzi umgaba wathi yakucastrate siyakuthena sikubhadise wena zenza umuntu. You are born from a competent family. Ifamily yangakini mina ngikhuluma ngoRichard. uRichard was very clever because wayengumsebenzi wakhe lokho thina sasihluphana la ngokwethu andongomalume lomzulu siyabe sikwazi ukuthi akufana lokho sokuzinathela ama-whisky alale khona ngale kusithi umuntu wonke ngiyambona zamlungisa but ngabafana bethu yikubona sasimuzwela lathi usizi sichana la simphendukisa ingqondo zakhe. So wena respect obabazala bakho la, please respect them, respect your own wife. Ungekela this is the last time angikumelela ungabona ukuchaya umfazi you go to jail. Uyezwa Milton? Uyezwa yini? Umfazi kachawa. Umfazi uyalo kasithi uyachawa. Hayi lalela. Chawa wena phela uyareport emapolisa ukuthi umfazi. Ngayisilwa chawa wena sibone. Wena hayi uyareport emapolisa la yaje. Ngoba umthetho uyathi ukuthi ungachawa umfazi uhambe wena umfazi uhambe nje. Awuzange ukuthi umfazi kuphela angachaya indoda. Ngoba sonke singabantu phela. So respect wena, respect umfazi wakho. Liyehlala kuhle ungena sikhiwo. Uqalathekile konoko, wathi umfana omdala. Andiyabo. Umnawo kungaba omunye umfana. Andiyabo. Akuvuzaka we lesikhiwo ngitsho. Wena lungisana umuzi, ligcina umuzi kuhle kuhle ela utshelo ngihlo. Lizabona into yeni ihamba kakuhle kuhle. Oweza uhamba nini lo? Uhamba nini? Last week. Athi wena izinto osuzikhipha ozikhiphela. Abona sebe namapolisa sithi anda naposa ngasengikhipha izinto sebuha. Wazofuna ngani? Ngibona ukuthi ngoba phela bese sithi amapolisa akulanda kuphela kodwa amapolisa abo athi vela nje izinto ufuna uhamba usiyana. Ngaze ngibone Ikhanda laka lithatha kufanele mhlawumbe yakho yayila. Ungahamba ubalekela abantwana. Alright madodana lana masixolise emfazini. Namhlanje xolisa ukugqila. Xolisa emfazini. Emfazini akuye. Mina sawazi ukuthi ukoze ngixolisa. Iya uxolisa emfazini hayi nakamntwana. Ngiyewami. Hayi. Wena ngowama lesuke emayini wayaceba aqina selishaya nanti uloswazi lwala luchoyo. Milton. Umuntu oswazi. Lalela esikutshela khona. Asikubuze nje. Xolisa emfazini wakho. Ha? Uzaphinda umshaya futhi? Kumtshaya. Bhaya sayina nomsayizi please. Udena ngaqala ngikwazi udena uyangiyo. Hayi, hantu ngenkunzi. Yena athi umkhulu wapha. Yena akuqala ukuzocela. Yes auntie. Ukuzocela ukukhulu. Umzulu wakho kanakanda. Mina lapha engifuna mina nguwe Milton. Ngicela ukuthi ucele ubonge
ukhulu oyinduna ngicela ukuthi umbongo owenza ukuthi wena ungaye emapholiseni le indaba inkalakatha yena ubona ngani ku-easy so ngicela Ngabe ukuthi folo umbongo ukuthi majele, folo ngiyabonga ngokusuka. wale ulokhu njalo geza andi ngicela ubonge Yapika bonga uyafelejela hayi kalakala Ndombono babashiki. Ngicela umama la yasehlise kuba. ngayenza Kazehlise nxa ikhuluma lo mama. Ungabe likhala khala. La nxa esithi ungayi emayini. Hayi bengicela baba. Ungathi ngiyahamba ufuna ungafuna. namatshe ngangikade kudlula indoda Zehlise kumka. kanti amatshe akho nakhipha malini Uhloniphe. Ha? Ukuthi lilupha le. Ilanga lonke? ndawonye. $3 ipoint imali ngalesi Hayi. $10 Awusona bafana bayakhawula kwesinye isikhathi. Omama sebeyamaqala bethembe khona ukuthi ngizambophisa. plus ungekela futhi la ukugcina umfazi uyahula kade angekela angamela kuloko abantu abangenamali udele ngitshela into zamastori uyahula so wena yekela kuloko gcina umfazi wakho lironke akothi ungahamba wona ukuthi sithi faka yusala ukuthini yena nxa esebenzini imali yakho laliyaronga ayayisa kamntwana imali engiyithole inasi uyakwazi ukuthi sifuna isikafu sifuna ifizi yabantwana sifuna lokhu lironke alilayo phela imali yona le izuzi le ivuza ithini yes moya hayi wako kutopotela ko unangira kuratidza kuti anomuda moyo anoona mukazi pano munhu asikati mudzimai wake iwe kutomai akawatete akatomai akawatete watete mukazi ainda vatete ndo vaifona usiku neusiku navatete vangu inini mai vevana mai veushu kufonera inini kuti mwana warichard afire kujere muripo anoenda vanozviziva kachemero zozviziva kuti kune domestic violence act munhu kadzi akaprotectwa ka munhu rume wakaprotectwa tiri vanhu katese ndosaka pakanzi mukadzi akarova murume anosungwa mukadzi akarova murume akarova mukadzi anosungwa futi ivhizavhika iwo akarova maitino unosungwa maitino akakurova unosungwa saka anofanira kuzvinzwisisa vogara zvakanaka vana vadiki havafaniri kuita sechembere handonwa chembere dzimwe hezombofuratirana hayi futseke vakutarisa hedzavakaita handinoni asi ivo vanofanira kunzwisisa kuti kuri kuenda kuchiri kure chembere dzeziri padhuze ofcourse ndikatuka chine chembere dzamine tongodzokedzana ndoona ngutsama 2 minutes asi manheru ndendadzoka kumba so iko ufuzi kuzwisisa handizvana uyegepi goti sokukafule pasi funa ukuzwa ubaba wakho awayehlala chaunyoko bengaluphazisananga so ya asifuna ukuzwa vatete uzwile uzwile beni abafomfoni lo mtshele kakuhlehla umfazi asowuhalata liqandelele alibamba yeyi alright next yes ufuna ukuthini Mrs Maka ngithi nina umfazi la kumele ahloniphe umngane njengewena waqala ukuthatha uswazi wachaya indoda hayi konke kona ngiyakuzwa ngiphonguthi sekukhuzile ukuthi la watshelwa thina sikwazi sonke sasingekho asukwazi ukuthi okwenzakalayo wena nto wawusutshelwa ngowakho umntwana ukuthi hayi ngitshayile ngase ngishaye phela izitatimende zisuka zibe ziningi abantu abanathi kitoko abakhuluma iqiniso noma engachawanga ngabuza uyise phela babahamba khona umalukazana wathi kasiye ngaphi kubaba ngeze isitatimende lokhu ifana nalayo leyo mina manje mina lenza ikhida njani mele ngiphose kumama uyachawa ngaduphi yachawa mshana indoda ngaduphi yachawa mshana layo mama ngahluphathiwa hayi asifuni bachayana lokho yikufika asifuni bachayana
hayi selihamba kuhle madoda shiyanini abantwana lo abuyele emzini wakhe ye kulezi zinto ezathathwa zafakwa konyoko nguMilton azibuyele emzini wakhe thina nto lesiyingena hayi kwasilicelile lina silicele njengabantu akade begcina umfazi kuhle manje thina kathi sesithi sibotshiwe phela hayi kwasingalibathe imali yaqalisa ibhathe imali ethani sibhadale empolisa bejibhadale empolisa empolisa owabuye kuzoletha olampa malini $10 fine lo lingamniki imali namhlanje imali sephiwe yakhe mambo lo linokubonta netime nomendane tomendane mambo sasiyana nemoto wathuma ka wathuma ngedale zwina lokuvunza ndobatha msango all right okay wagona sawuzuwana mali echipolisa awuzuyiwana nani handi yakubona ngoromani uyakubona be amapolisa akho le yabona nxa sengiyawaxotsha ungenzoli indinotenda mambo ukuthi isusu pamela yemwana uyapindile ende zvakarezo zvizhinji zvinoitika asi dzichinzeve dzinozvara kuti padhuze hatizvipindi kana mwana atiza akauya kwatiri hatingamudzinge rokuti akanourawa sezvatiri kuva maredhio kuchingourawa vana mukadzi aurawa nemurume ichiichi saka takachengeta tikatoda kuona kuti anotora action isusu akuti akauya mukwasha wedu akati ndoda mhuri yangu hatairamba nemhuri yake uro zvese zvokuti amang'arigwa saimbosvika kuno nekuti tiri vanhu vanofunga tinoparawo mhoso tinotenda next aphe umoyo